Kakharway tarik ukalalang kod arajar apun riu kalalong kasngi kabansa jingkan mau junom. Ya kasinong snaru barok kaway. Kani kasinong kabahap hapo ka Annunciation Church Parish namdong Juway Diocese. Kalong kajingkar khu ya Juway Diocese namar bahakane kasngi sa way pat ulang do batmay kalala penmi. Kata yaw Reverend Father Richard Silla. Ompat jusyam kumune ulang do soblay. Ubabat ya kekerdan kabahak lidu kat kum kajing ainam hakakerdan sim jing kain kalong beriu man beriu. Kata ulayo ya kekerdan banengkong banlong ulang do soblay baga Saint Joseph Nardini Seminary umulong kalapen mi. Ulabat ya kekerdan baar kumulang do na kabalang sinong sanaro. Bad ulayo pat hakakerdan kabalay kumbalang do soblay baka Paris namdong kalapan mi. Hapdeng kini kihinrius nem. Kata nadu usnem araja arpau. Hadu araja arpun riu. Haka step jang khadway tadi ukalalan kod araja arpun riu. Lapan krek janay ya kajing pengkentang lang do soblay. Ya udikon Richard Silla. Da kapapun kup pensem. Da kijenriam basyong kun syong sbay. Napo ying jong uhi. Suwaban mi na ying lapanlong kajing duway kit bokit ruyang. Malayalam de Reverend Father Gregorius Sentem. Ubaday ulang do soblay banengkong jong kabalang sinong sanaro. Enda labyang kajing duway kajing kerpat. Kajing yasaj yathew hakamat ubriu bad ublay. Da kajing kemen kibahaying hasem. Kikur kika bad kibaij bathoin jong idikon Richard Silla. Harangkat kaput katem karway kasyaw. Bar kajing penkhi bat pensyat ya kisentiu kiskut. Kilami na ying hakasur kebalong jajay. Bat layabu ter hadu bandapoy. Hakaduan dupat kajaka ban pengentang lang do soblay ya udikon Richard Silla. Hakane kasngi ulang do saat Most Reverend Bishop Ferdinand Khar Bishop Juway Diocese ula pendep ya kaniam karukom. Habala pendep pura ya karitila niam penkentang lang do. Bishop ulapun menapat ba malapha ia Father Richard Silla balitrey ya kakam missionary benengkong jong kum ulang do balitrey lang hapo ka Saint Teresa Cathedral Parish Juway. Sakuman no ya khana ipi petik ipi wa Father Richard Silla u likre lang ha ka Parish Saint Teresa Cathedral Juway. Kamu na yarap.
kriblai apa fikir orang watabang rabu rompu kon ka kong glory celah luti capang kisi dang bono lai toya toto dame ablai sim shem la jin yana nrai mga keng bala jin yaki sim shem la jin yana nrai mga keng bala jin yaki Tukai cibun ya meken ran da apnia ka jingkerma ijing krang jingkwa kayu gasem da urlong honi ustem Ipokis ikiwa dalai na pendem ha ka jingduai Yo ujimina kayung yong i umagamu lingdo solai Rim shem la jin yana Nrai mga keng bala jin yaki Rim shem la jin yana Nrai mga keng bala jin yaki Waro-waro ya yuluti Benuma ay upoy kasi Yo ubor Wamiat wabha na unikon Richard Shelah Kaduan dupat Yung may ablay Yang ada penjanay Dadap upen sle Upen kentang Daman sakit Buat gerbang Rim shem la jin yana Nrai mga keng bala jin yaki Rim shem la jin yana Nrai mga keng bala jin yaki Tulay madar Richard Shelah Nay benta ijing spoon jing ha Kun pi uwe ya Ika pertajit piyaka Kam chakri blai Apa fikir orang watabang Rabu rompu kon ka kong glory Shelah Luti caprang kisi dang bono lai Toya toto dame ablai Sim shem la jin yana Nrai mga keng bala jin yaki Sim shem la jin yana Nrai mga keng bala jin yaki Ha uji su ka ai tilun da jik spoon ha unga ai Ya ungan i ngan shan ya lut man kas ni sha ungan ai Gala ai tilun